gosip, si ratu gosip. Marutang hidup kun malangsung kontan anso tarida ia mana kayona berpikir riba isu dinandung artina Gosip, gosip, si ratu gosip. Gosip, gosip, si ratu gosip. adong manene na Adong pahapuna, adong busema boruna sude si ratu gosip. Agama yana alimna tentu madi butuh duit hukum agama na mulo manggosi nagodangan dosana selain marugion tusudina Gosip, 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 si ratu gosip. adong manene na Adong pahapuna, adong busema boruna